sudah. Bau. Pergi bau. Bau kan memang tu. Bò nam bò là người điện quá bò. Apa di nak ana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rahmat Agusti. Oke guys, jadi pada hari ini kami akan mencari durian di kebun. Mudah-mudahan hari ini kami mendapatkan hasil yang banyak ya guys. Jadi bagi yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Ini jalan menuju ke kebunnya agak sedikit tanjakan ya guys. Ini ada adik-adik yang sudah mendapatkan duriannya guys. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan duriannya nanti ya. Amin. Nah, sekarang kita mesti jalan kaki ya guys, karena motor tidak bisa lewat sampai ke kebun. Nah, di sini sudah mulai kelihatan pohon durian yang besar-besar dan tinggi-tinggi ya guys. Oke, kita lanjut. Ini jalannya pun agak sedikit becek karena barusan turun hujan, jadi becek. Oke guys, akhirnya kita sampai di kebun durian. Jadi sekarang kita tunggu saja, mudah-mudahan ada durian yang jatuh ya guys. Ini pohon duriannya tinggi-tinggi guys, buahnya pun lebat-lebat. Sudah mulai turun hujan guys. Nih.
Alhamdulillah kita sudah mendapatkan satu durian guys. Jom minyak. Ada kucing apa katanya? Kucing benda dalam kakak. Thơm nhá. Thật nhá. Thơm nhá. Chị ăn không hả? Dek Moza. Hah? Dan durian kedua pun kita dapatkan guys. Durian ketiga pun kita dapatkan lagi guys. Bang oh, kan iya ini. Lagi kabar, kok lepu dan tepu. Apa nak buka itu? Macam tu. Lagi baik. Naga. Pokok này có làm được phải có phải ăn từ. Bau. Pergi bau. Bau kan memang tu. Bau nam bau là người điện nó quá bau. Còn đi ngang cả nè. Hai ngu ela con. Again ko habi ela con. Ngu bunda. Bạn hãy bò phựa bò. Bò phựa bò, bạn hãy bò. Cái hóa bò. Cái lở. Cái hóa bò. Cái đến lên chúng đeo gọi là cái lở. Nhưng mà cái riêng cả lấy gì? Cái hóa bò. Cái hóa bò hay là cái gì? Anh tên là anh tao ấy. Tên là anh tao. Là sẽ thấy năm nay nè để tị à. Đây. Thế mấy mà bán đi.
Dah deh, saya punya. Ang dalam doon je. Pak. Balik dah. Bergagat. Rem dek wah. Tabe. Ai. Dek na. Uek. Papi tengok aje ya kena mana. Sudah. Bau. Padi bau. Bau kan memang tu. Nam bò là quá bò. Còn đi ngang cả nè. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rahmat Agusti. Oke guys, jadi pada hari ini kami akan mencari durian di kebun. Mudah-mudahan hari ini kami mendapatkan hasil yang banyak ya guys. Jadi bagi yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Ini jalan menuju ke kebunnya agak sedikit tanjakan ya guys. Ini ada adik-adik yang sudah mendapatkan duriannya guys. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan duriannya nanti ya. Amin.
Nah, sekarang kita mesti jalan kaki ya guys, karena motor tidak bisa lewat sampai ke kebun. Nah, di sini sudah mulai kelihatan pohon durian yang besar-besar dan tinggi-tinggi ya guys. Oke, kita lanjut. Ini jalannya pun agak sedikit becek karena barusan turun hujan, jadi becek. Oke guys, akhirnya kita sampai di kebun durian. Jadi sekarang kita tunggu saja, mudah-mudahan ada durian yang jatuh ya guys. Ini pohon duriannya tinggi-tinggi guys, buahnya pun lebat-lebat. Sudah mulai turun hujan guys. Nih. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan satu durian guys. Dek Moza. Dan durian kedua pun kita dapatkan guys. Durian ketiga pun kita dapatkan lagi guys.
Lalu. Bago kan iya ide lagi kabar kok lepu dan tepu. Apa nak buka itu? Lagi badan pun. Cucu. Lagi badan. Naga. Pokoknya nek kau langsung ngapoi kamu ya kan tu. Bau. Pergi bau. Bau kan memang tu. Nam bò là người điện nó quá bò. Aku tinggal kat ana. Aku elok không? Aku kami elok không? Tunggu bunda. Mình tên gì vậy? Nó có tiền. Ê, hẹo ơi. Cái này được lắm. Được rồi. Bạn hãy bò, phựa bò. Đồng phứ bò, bạn hãy bò. Ê, tao bò bò. Tao cái lời. Tao bò bò. Tao chỉ lên cái ngựa đeo gọi là cái lắm. Nhưng mà cái như cả lời lấy gì? Tao bò bò. Tao bò bò là gì? Anh tên là anh tao ấy. Tên là anh tao. Là chết hết năm nay nè để tị à. Đây. Thế mấy uống mà bán đi. Ra đi tôi đi nè. Ang dalaman doon yun. Pa. Balik dia. Bergagat. Rem dek wah. Tabe. Ai? Dek na. Ba. Papi dengar je ya kena menang.
sudah. Bau. Pergi bau. Bự Bau kan mấy đủ. bò nam bò là người điện nó quá bò. Là con đi ngang cả nào. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rahmat Agusti. Oke guys, jadi pada hari ini kami akan mencari durian di kebun. Mudah-mudahan hari ini kami mendapatkan hasil yang banyak ya guys. Jadi bagi yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Ini jalan menuju ke kebunnya agak sedikit tanjakan ya guys. Ini ada adik-adik yang sudah mendapatkan duriannya guys. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan duriannya nanti ya. Amin. Nah, sekarang kita mesti jalan kaki ya guys, karena motor tidak bisa lewat sampai ke kebun. Nah, di sini sudah mulai kelihatan pohon durian yang besar-besar dan tinggi-tinggi ya guys. Oke, kita lanjut. Ini jalannya pun agak sedikit becek karena barusan turun hujan, jadi becek. Oke guys, akhirnya kita sampai di kebun durian. Jadi sekarang kita tunggu saja, mudah-mudahan ada durian yang jatuh ya guys. Ini pohon duriannya tinggi-tinggi guys, buahnya pun lebat-lebat. Sudah mulai turun hujan guys. Nih.
Alhamdulillah kita sudah mendapatkan satu durian guys. Jumia. Ada kucing apa katanya? Kucing bunda ada kucing. Ah, Suami dah. Maksudnya? Suami dah. oh kita. Cuba anak awak. Vâng. Dek Moza. Hah? Dan durian kedua pun kita dapatkan guys. Durian ketiga pun kita dapatkan lagi guys. Bago kan iya ini lagi kabar kok lepu dan tepu. Apa nak buka itu? Acu. Lagi baik. Naga. Pokoknya kalau langsung ngapain kamu ya kan tuh. Bau. Pergi bau. Bau kan memang tu. Bau nam bau le minum. Apa? Nak kau ingat kat ana? Aku elok kong. Agak aku mami elok kong. Tunggu bunda. Tahu apa? Beli tunggu lewat lah ke kalam. Lewat. Ini kalau ini lagi. Tahu apa? Tahu apa kalau lagi? Ya. Anh lebih mantap. Lebih mantap. Let, chết hết bao năm nay nè, để tị à? Đây. Thế mấy uống một bán đi.
Kudu ang dalam doon je. Pak. Balik tu. Bergagat. Rem dek wah. Babe. Ai. Dek nak. Uek. Ba. Papi tengah aje ya kena mana? Sudah. Bau. Padi bau. Bau kan memang tu. Bò nam bò là người điện mình quá bò. Apa ni nak kat ana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rahmat Agusti. Oke guys, jadi pada hari ini kami akan mencari durian di kebun. Mudah-mudahan hari ini kami mendapatkan hasil yang banyak ya guys. Jadi bagi yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Ini jalan menuju ke kebunnya agak sedikit tanjakan ya guys. Ini ada adik-adik yang sudah mendapatkan duriannya guys. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan duriannya nanti ya. Amin. Nah, sekarang kita mesti jalan kaki ya guys, karena motor tidak bisa lewat sampai ke kebun.
Nah, di sini sudah mulai kelihatan pohon durian yang besar-besar dan tinggi-tinggi ya guys. Oke, kita lanjut. Ini jalannya pun agak sedikit becek karena barusan turun hujan, jadi becek. Oke guys, akhirnya kita sampai di kebun durian. Jadi sekarang kita tunggu saja, mudah-mudahan ada durian yang jatuh ya guys. Ini pohon duriannya tinggi-tinggi guys, buahnya pun lebat-lebat. Sudah mulai turun hujan guys. Nih. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan satu durian guys. Dek Moza. Hah? Dan durian kedua pun kita dapatkan guys. Durian ketiga pun kita dapatkan lagi guys.
Halo. Bago kan iya ide lagi kabar kok lepu dan tepu. Apa nak buka Lagi itu? badan pun. Cucu. Lagi badan. Pokoknya kalau langsung ngapain kamu ya kan tuh. Bự bầu. Có đi bầu. Bự bầu cắn em ăn đủ. Nắng bò là người điện quá bò. À con đi ngang cả nào. Hai ngung elok không? Agak aku kami elok không? Tunggu bunda. Bạn hãy bò phựa bò. Bò phựa bò, bạn hãy bò. Cái hả bò? Cái lời. Cái hả bò? Cái đến lên chúng đeo ở nhà cái lắm. Nhưng mà cái riêng cả lấy gì? Cái hả bò? Cái hả bò hay là cái gì? Ante lebih mantap, lebih mantap. Là chị thấy bên em đi nè để tị à. Đây. Thế mấy mà bán đi. Ra đi tôi đi nè. Ang dalaman doon yun. Balik dah. Bergagat. Rem dek wah. Babe. Ai? Dek nak. Uek. Ba. Papi tengah je ya kena menang.
Apa? Apa? Ya, gua. Dek Moza. Hah? Sudah. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago, I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright,
And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Back a year ago. Sudah. Balik tu. Buka. Ini kalau ada kalau ada kalau ada.